twakubaliana kuhubiri Injili. Tunasonga pamoja, tunasema pamoja, tunatenda pamoja, sisi ni sauti moja. Tunasonga pamoja, tunasema pamoja, tunatenda pamoja, sisi ni sauti moja. One voice, one voice, one voice. 2027 utume kwa wote. One voice, one voice, one voice. Kwa sauti moja twakubaliana kuhubiri Injili. One voice, one voice, one voice. 2027 utume kwa wote. One voice, one voice, one voice. Kwa sauti moja twakubaliana kuhubiri Injili. Hakuna sababu ya idara kuwepo katika kanisa la Waadvent wa Sabato kama haina ajenda ya utume. Acha ife. Kila idara ijiulize inachangia nini kuleta watu wa Yesu. Sauti moja, dhamira yetu ni moja. Dunia